Rajeng rauh ring kelas 2 nggih. Ring mata pelajaran bahasa Bali nggih. Ring rainane mangkin wenten pepelajaran bahasa Bali nggih. Bapak jagi ngicenin materi. Nggih. Sedurung punika ngiring sareng-sareng nyakupang tangan ngaturang pangan jali umat nggih. Om Swastiastu. Ainggi halelit sareng sami punapi gatrane ring rainane mangkin dumugi kena rahayu nggih. Nah, ring rainane mangkin Bapak jagi ngicenin halelit materi nggih atau menjelaskan materi tentang bab 1 nggih. Ngiring sareng-sareng mangkin buka buku ring buku paket nggih, buku paket bahasa Bali nika. Ngiring buka. Nanging mangkin Bapak jagi njelaskan nggih. Nggih. Ring bab 1 wenten materi urip subtrepti nggih. Sira uning napi nika urip subtrepti? Ning durung mangkin ngiring melajah sareng-sareng nggih. Sampun siaga utawi sudah siap? Ya, jika sudah Pak lanjutkan ya. Ya, pada kompetensi dasar pada materi ini alialit sareng sami manda uning nggih. Memahami tentang hidup rukun ya antar keluarga di rumah dan di sekolah dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Bali lisan dan tulis. Nika pengetahuannya dan keterampilannya yaitu menerapkan perilaku hidup rukun antar keluarga di rumah dan di sekolah secara mandiri dalam bahasa Bali lisan dan tulis Nah, mungkin Bapak jelaskan materi urip subtrepti. Urip subtrepti pudiki pateh sekadi hidup rukun Hidup rukun sekadi. Tapi nika hidup rukun punika. Hidup rukun punika nenten miagan nenten miagan saling asih lan asuh ring keluarga nika wenten hidup rukun, ring sekolah, ring masyarakat Nika pengertian saking urip subtrepti. Bapak lanjutkan. Nah, mungkin menten contoh-contoh urip subtrepti Nah, yang pertama, niki menten gotong royong ya. Yang pertama menten gotong royong ring masyarakat hal-hal sareng sami mangde hidup rukun nika dibudiki wenda sane nyampat dasane nuduk luwu nika termasuk ring urip subtrepti niki puniki wenten sanek pengalih wenten ring sekolah niki wenten ali-alit sareng sami niki wenten ali-alit sane ngembantu bapak guru ring sekolah niki wenten sane nyambut padang niki mulo padang niki nyampat niki nyaup lulu nika termasuk ring urip subtrepti utawi hidup rukun. Sanet kaping 3 wenten hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia niki wenten ring hidup rukun ring masyarakat ya. Niki ring sekolah, niki ring masyarakat juga. Selanjutnya saling berbagi ya. Hidup rukun punika harus saling berbagi. Ring sareng berbagi dengan orang lain yang yang sedang membutuhkan niki wenten alit sareng sami niki wenten gambar alit-alit sedang berbagi makanan sareng bapak puniki niki wenten gambarane sareng puniki ring sekolah saling berbagi dengan teman ya, dengan teman berbagi makanan maupun apa itu ya, itu termasuk contoh urip subtrepti atau hidup rukun ya. Bapak lanjutkan. Niki wenten hidup rukun antar umat beragama ya. Nika termasuk hidup rukun utawi urip subtrepti sekali puniki. Wenten saking samian budaya ring Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu ya. Niki sekali Bhinneka Tunggal Ika
niki wonten agama saneliana niki berkumpul niki contohnya hidup rukun antar umat beragama ya. Keripun niki wonten gambar contohnya nggih. Mangda alelit uning nggih. Hidup rukun punika. Nah, niki wonten malih sayang teken rerama lan nyamu. Niki wonten contoh-contohnya nih. Sekali puniki wonten hidup rukun ring keluarga nggih niki. Kadi wonten bapak, ibu, beli, adi nggih niki wonten hidup keluarga hidup rukun ring keluarga. Sekali puniki wonten hidup rukun sareng nyamu nggih. Mas sepedaan bareng nika dan dadi miyogan nggih. Kadi puniki wonten malih alit-alit puniki ngewantu ibu nyane masak nggih niki termasuk hidup rukun utawi urip sukterti nggih. Kadi puniki wonten bapak sane anak alit sane ngwantu bapak ngemasang jam nggih. Iki malih wonten keluarga sane hidup rukun nggih. Nah, mungkin buka buku halaman buku paket nggih. Buku paket bahasa Bali puniki sane kelas 2 halaman 3 wonten wacana melah metimpal. Ngiring nguacen sareng-sareng utawi mari membaca bersama-sama. Coba buka mungkin nomor 3 puniki halaman 3 wonten niki judul melah metimpal nggih. Ngiring sareng wacen melah metimpal. Cerik-cerike di Bali ajak mekejang apang melah metimpal nggih. Alit-alit di Bali supaya semuanya melah metimpal. Apang bisa hidup saling asah, asih lan asuh nggih. Tusing dadi memusuh, tusing dadi megan ya. Tidak boleh bertengkar ya. Saling asah artine bareng-bareng melajah, ngajak nyamu, ngajak timpal nggih dikepatuh. Niki wonten saling asih artine sayang teken timpal, sayang teken reramo nggih. Nika asuh artine rungu teken timpal nggih, rungu peduli nggih. Rungu nika patos kadi peduli teken timpal nggih. Nggih untuk materi hari ini alit sareng sami Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sekarang akan memberikan tugas ya. Pada halaman 3 puniki kan wonten tegarang sautin petakone beten ene. Nah niki wonten 5 pitaken nggih. Niki dijawab nggih, dibuat di buku tulis nggih. Niki wonten melah metimpal niki keacan dumun wau niki karyanin nggih. Lo 5 puniki karyanin ring buku tulis. Usan punika ke upload ring Google Classroom nggih. Alit sareng sami. Nggih yen wonten alit sareng sami sane durung mengerti atau nenten uning bisa atau orang tuanya bisa chat Bapak nggih. Taken api nika sane nenten uning ne. Mangdo Bapak bisa jenin jawaban nggih. Dari menika. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Dumugi sareng sami, alit sareng sami kena lan rahayu nggih, tetap menjalankan protokol kesehatan nggih. Mawinan wonten pandemi sekalipun iki Covid-19 ngetang 3M nggih, 3M. Yang pertama memakai masker. Yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga sering mencuci tangan. Oke, sekali menika. Nggih, untuk hari ini Bapak cukupkan ngiring puputang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.